Live leNingizimu Afrika solwisana nekucetsa sikwelede salo. Njengoba iCovid-19 yahlasela live nga-2020, umnotfo wakuleli watsikameta kantsi vele bonke kanti ngaphambi kokuthi lifike leli gciwane. Leli gciwane lashiya abantu labanyenti bangenamisebenzi nemiholo yehliswa ngalokunjalo ngenxa yokufakwa kwemithetho yokudama kulwisana nalo leli gciwane. Lo mnyaka lo wengcile leli vele abukana nemibhikisho behamba neludlame kuhamba kwagesi nokuguquka kwesimo selitulu. Konkhe lokhu kube nesandla sekuthi lo mnotho wakuleli live ungabi nengcubekela embili. Debt on its own is not a problem. The issue is the capacity of the economy to service that debt. We are accumulating a lot of debt in an environment when economy is not growing. What that means is the capacity of the economy to service this debt is becoming a challenge. Ludzaba lokubanjwa kwembuso ngabhongwana lusifakile esandla njengoba kwendeka inkhohlakalo nokukhabanisa. Letinye tinkampani tembuso letifana ne-Eskom tathola imali yekutakula njengoba bese tingasakhoni ukuchubeka nekusebenza noma kuphakela ngagesi. Kusetshenziswa imali engetulu kwa-300 billion ekutakuleni inkampani lephehla ngagesi kusukela kule minyaka lelishumi lengcile kuphela nje. The challenges that is facing the government is that we've got to think how to manage that debt for Eskom, not all of it, but some of it Eskom cannot afford. Ludzaba lokungasebenzi kwelusha luchubeke njalo nekuba inkhinga kule live. Godongwana uthi Hulumende kumele abuke tonke tinhlangothi ukuthi akhona kulisana nalenkinga lebukene nale live. Lendvuna ivete ludzaba lokucekelela timali ngendlela emithelo kutameni kusombulula lenkinga.